Šta ima narode, kako ste? Evo da vam pokažem kako je živjeti u nas na selu, da vidite. Znači radiš, kopaš, oreš sve i onda sjebete vrijeme, sjebete država, sve se sjebe. Evo, sad ćete vidjeti. Znači, okupio sam ga pola, prekjučer mraz, sve spržio, aj kaj, krompir će se povratit, kopaš ga. Večeras mraz opet najavljuju, znači da ga dokrajči, radiš, trudiš se da nešto uradiš, da imaš svoje domaće, vrijeme te uništi, sve te uništi, znači, a što mraz, on će se povratiti, onda moramo graditi, staviti džobancu, dolaze divlje svinje. Šta reći? Ostao sam ovdje, mogao sam davno za Njemačku otići, ostao ovdje u svom selu, da radim. Znači da sijem sebi, da imam svoje, da imam sve domaće, da ne kupujem, da se ima za ostalo, ali nema, evo. Znači mraz je bio prekjučer, ko što narod kaže, ko jaje. Večeras opet mraz najavljuju. Šta ćeš? Znači ova njiva, evo, prekjučer nije bio grah niko, znači sad će počeo i grah i njega će. I grah će sav spalit. Luku ne može ništa. Biće luka, sam daje ćevapa. Tako ti je to, ljudi moji, na selu. Šta sad čovjek da radi? Znači, malo prije sam rekao, mogao sam u Njemačku otići davno, sve. Neću da idem. Želim da živim ovdje u svom mjestu. U Bosni i Hercegovini, pa kako je tako je. Sada ne valja. Država je lijepa, ali politika ne valja. Malo, vidiš, sve je to spalilo. Sve. Gledaj. I opet večeras najavljuje. Opet. A travi ništa ne može, sam kosiš. Znači u nas, u selu, nemaš gdje mlijeka kupiti, travu sam kosiš i bacaš. Eto, ja sam konto ove godine nabaviti i junadi, krave. Da se počnemo i tim baviti. Možda, pošto volimo koride, ja i moj Omer, možda kupimo nekog malog junčića da isprobamo i to. Treba se boriti, moraš se boriti. Ima se porodica, 2 djece, ima se posao i hvala Bogu, ništa ne fali. Ali evo, radiš i vrijeme te sruši, sve te sruši. Evo, imam još 2 njive, ovo je 1 njiva. Znači kopaš, krompir meni leđa slomi, a njega mraz lomi. Evo tu su dječica, moraš raditi, tu je evo i curica. Moraš raditi, oni sam ne znaju da ti nemaš, oni sam javču. Evo švenčicu sam postio. Bile su malne, sad sam švenčicu postio. Tu je još jedna njiva. Tu je još jedna moja njiva, evo švenčicu sam postio. Babo. Gdje si ti? Moram se i za ovu curicu boriti. Ona ima neki... Da zahvalim ću ga ovaj pustim. Ona ima nekih problema sa nerazvitkom govora. 9. joj godina. Još nije dobro stasala, ne znam šta se dešava. Svake sedmice 3 tretmana. Vozimo logopeda, pektolog, sve živo. Samo da se govori. Ima ovdje bile manje ostavio jedan red da imamo
da se ima za kompota ubrat, ima neki red kupina, ima neki aronije. Babo, Imam još, babo. znači njima Babo. preko osjeća. Pa ćemo... Konto sam od ove godine krenut sve, znači obrađivati. Imam voćnjaka, imam sve. Koliko će mi leđa izdržat, ne znam. Ali eto, pokušat ćemo. A posao, Boga mi nije ni posao mi lahak. Radim u rudniku, znači fizički radnik. Znači nema ništa lakše od 300 kila. Ali eto, Babo, ali eto. Jabaj. Živit se mora. Živit se mora, što bi moj babo rekao, ne može duša iz crvena da izvineš lupka. Dok si živ, moram se boriti. Ovdje sam već ogradio nešto, bit će da ne bi već životinja došla da poravi dok je frišak, ali eto doće oni. Doće oni, ne skiram se ja. babo. Eto uvešćemo čoban struju, Babo. vidit ćemo. Jela plavu. Tako je, evo neke krpice postavili, ali Jeste. ono ako sjedne ući, ono će ući. Gledaj, evo, došla nam je i patka divlja. Čovjek ovdje sijemo domaće, dosta što nas u kaknju ovdje potrova cimentara, elektrana, još da kupujemo ono sve špricano. I bili Babo, svi gotovi babo. za godinu dana, svi bi Babo. riknuli da izvinite. Hoćeš upati patku? Eto, ufat ćemo sine patku, eno patka. Kvak. Ste vidjeli patku? Kvak, kvak. Tako ukratko, eto, da vam opišem kako je tu, znači, seljaka, sve živo da izvinete, ono, kako da se izrazim, ne da se izrazim. Evo i ovdje je Babo. grah Niko, i Babo, ovdje je grah Niko večeras, Babo. mraz opet najavljuje, Babo. to je babo. Hoćemo upati patku? prisijavanje 100%, Alo, prisijavanje 100%. hoćemo Evo već sad je upati? zahladilo zima, u majici sam kratki rukava. Tako ja znam da ne može, Hoćemo upati. svi smo mi u problemima. Babo, hoćemo upati. Svi smo mi u problemima, svi u BiH. Ne može niko nikom pomoći, ali eto zamolio bi ako ko može da se pretplati na ovaj kanal, bio vam zahvalan. Pretplatite se na kanal Elvir Lopo. I eto, sretno narode.